Camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere baro bella camere teo tana kira kura tiriyo kira kurini tana kira kura nireba ni teo calla camere baro bella camere teo bella Hello. Tar palu TV tindo choro in dek. Ana foi undu you panelist mauti tini. Wandong lok me tekwar pa churi pikar mala la jong. Endo pira tek. Tini lok bene. Ope neno lok me tekwar pala wiruri dogi. Bento maput pe a wachako enuni. Amer kong lu winywa ki panelist. Wateme kong gama lok. Mani ginen ma wano ti lok me tekwar ni konyo wagi ngo kong mo kong. Dr. Caesar chai bi chaka wiye botwa. Ano fwe do twal. Dr. Caesar. Umiu Caesar na fwe do twal. I mean ba. Da fwe panelist wen kia fwe down wing me kia winywa. Dong ana amiru Gamo Peñma one of our viewers be Peño. Ni look be Tekwaro ki look me P me one be look in. You know what team king on, conyo wing on. Look Peño in the peer tap pen for 1 minute no car me gamone. Don't me weirty. Ana mi chako ki look. Pangar mo mau be wajini. Ni one ni mo pebitere. Wang agwak yung one watero telok mekwar wa ma ti bene. Kape te tu bene ni mo patwero te da ti. Ti mi ro lu lok en ni mada. Well tini wano te lok me te kwar ni. Ma pere tek total. La wara chel gwa koni donye sien bi lok ma tut ma kita chulu no gen no giti yu kedi no gen giti gidiro giti tig me wat kilwa and an ka mer kong donyo kumne tekwaro ma wano lo an abiru the tin a logolum donc kina chel mara winyi ki history ene mau mu mi ngi Dr. Twaldi a logolum kono uno bir ti te payera ento gen nok kar ma dung pinyo do liet gu riyo gu cher yutung ana ento kar ma gu katiki te ma liet eno pi eno kidong tuo belo no tie tuo ma kidone tuo neno kidok peno medi eno tuo me smallpox uno nego choma pol mada nego choma pol mada donc yo chel magen go tim any gen dok bu cha wilu pi bene ko wilu pi ki but nyoro kidok ko wilu pi ki bot jonam kialu look in the peer tech pian angeyu ni babana aki alolum ento dana and aki patira ento bienne ubiri jonam ineno don't wanna chuli kana ba na tet isto na weng chidong koni no ni tiate to lok pachula neo kaka uno ripe kitung bot my grandfather and babana mine ubiru lao kadori dok kitung chel kitung bot mamana mine ubiru madi ineno
and akatiak si dong wana chuli wa gwenye dako no wa ngene to twal pipedo wa be idano ineno dong ia chuli ba ma ben ka unu neno Tekwaro ma chulu no ni wana chulu to twale wa wana no be wa pilu ro pien wa ki bael gazel madong pero ma chalu cage ma penyu tuoro ki dok tuo bene we dok bueno wa bin pen si dong wa no dana magiti kenyu wa pir ke to alle chalu madi wa pir mo pe ki madi I don't actually ki madi no ki nyome ene wa dok actually ni dong where ana peter look in ni peer technique bir wa ne actually ki komene no gen wat ki ribe ki dana mo kene actually pepo dano pien kadong ini go kelu dako madi ko gang no ketu yubu yere otto dong ora torra mano ketai poi kum choice pa ko kot bate ni ma la wer ni otama kitor wi tor kila gada no ubir gin wa gamada kadong kedebe dong dako no lao kedebe no dako no madi kagi tote auto dong en nung beru gang waka ke de gwok dong kernong ko ne kom lutino ne dong dage a churu no joma ki bidi gang ma bene gang to ki bidi ke de no dero tie no chamu check no je ma ko bene tie ya churu wane no ni I gister mo ber kaloni ala nyu ber pol ma kin go bene rabo mo bi ngi wa auto yako ginne ko dano ginne ko lutino choken non gile ko chalo pi jem eno marajini mountain mini ka wane no ni timme kar ma chon dare bir wangi ni jemi da timme da in our lifetime ma kibir ka wango uri padano kibir ka leko jemi ko der gi wenki wango ke leko dano ke kem so jemo mti me kar mo weti mi waneno kita wakanyo ke de kar chane dok konyo wa bene ki jing twin me kanyo ne e kar yene ni a waju ni a chulu no pede mo be ki luwodi chalo a lo lungu kelu cho ma chalo pi cho ni no ni ki kelu gi pien no dong cho dong nok ma dong gen dong kar ma ki kelu gi ki twe ngan man ki dako dong pa nge ka un poi kum we mo ne mai actually why no upi ma kele lon ki mon upi ma kele lon ki mon man uti ma da ne pien no dong cho pe ki chao kelu dong upi e da cho mai kin da no mon ji ma ti me dok gina chil ma mira wachini bebe wa weko o konyo wa kar ma kejo tan dotwal lu bunyoro gunyo tuwa cham rio gina chil ene obirungo la yata ni kono leba chuli nyo ki yata ento kar ma kelo gina chuli tano penyini ini kid yara ngo dong lok me la yata do a yeni tunong la yata cham bunyoro o chwalo no dong kejo tanyo chama chel ma bene o wano ki bot ke ni gwana ki doke bu yene mon cham mo bi kinu we amer dok bene ni a chulu no be ki dano be pa yero to twale kinu no ki gwo dan ka dan mo bi ki chan ki geology ke wa karma jong ka karma ke jotan gudonyo bot pa yer ki gwogi gudonyo ki gwogi mo be dakikin ka ki ma chule poli no gi jolo dano moro nyura te ke ro ma chule no ke to ti ke de kiti no meje ke de ma ngarmo no choyo ni ko pa chule ti iremogi la tina chule ki fonyo yak fonyo ne wieti
ni uti ki ching medero uti ki ngi dok miru bit danama rem danama chunye yom kadake danama chien laj kai ni tiki mon ni mi rekon dano dok mi example ni kain irwate ki danama chalo o kod bite man ubedu la puony university and then took in and fit down in Danama, and he was quite a large character. Okay, chinuni near Kaboko, way, and Kidak when you're Benani, and take a queen him at make choice man or choy. So, keep my children on and Kitty and and you be the shallow, we, ma, well, Kakimang get what challenge, lungy, a loo. Comme te so guchui comme moi en wer donc jo ma donc kuneno ya tero ti ya chule en wer donc gucha donc lok ma rejo me rwako mono rekinwa lok ma rejo ni ke kwanya chule ro pen ka ke kwanya chule chi donc ottu ke porro en donc ben kin mo te meno eneno well che ma il wen man mo time il wero ni donc ti woni biciulli pignagna ma che kero kun dana mo no ti mo wen donc no actually che can and we can ni che kat gingi quanya tolero si no ni curri ma te ma en terro ti yeni no che quagno donc ero di donc kele ikum lok ni watu hero ti ni ning we kidwak kero chen anamir kong kele lok kong acha amir ni a lok makura neno a lok ikum Africa do you one Africa population what tiga doma ma tek ma da percent 2.5% a year ma ti malo caro e Latin America caro Asia bene sinon e don le buoni ni wati kilo tiano ma tiano ma por ma da bulu kilo tiano ma pur gi yang donc gin na pera tek e gin lo tiano bulu kilo tiano ma te don and they have the potential get the potential me don lo bu development Timir maneni wati ke di weng kikit wat nien mauno actually take it ni well tin nana kilo tamma the water professor will probably know it better tamma aki in South Africa tamma makiloni ubuntu tammi ironi ene tam mi dano pige tek total dano pige tek total donc Darwin gi notte doc Pierre e beru pila wurri doc la wurri bene cogni sinon kawa mirni wa mede uno ki don labo mir ki working down on well in flourishing sinon mir wa duro wake man ma chuli peru ki dano ni mai kin wana pen kay neno te kwaro bene jo man ma challenge lu ki ke kamo ken in wen wai kom en kwara chelen e kom lu man ti bu man ma trazalaro choyo hidum wadu wakani ma wabiru chala chel dare cha ken wak dan waya ni ha wabiru wan chala dan ma chol no wabiru chel dan wan chala dan chel wan weng wan lo tien parba dok any de you pa chulo no tika kenyo an karmana be Uganda a worry kabel ma pol chalo ko West Nile a worro la worro ancole kabel ma pot ma ngi ni a chulo tika tikuno uno gen gitiyo ki de yo dok beno ge maru dano ka dano bin ge jolo ge ot kino
Again, they were all pillars in their own communities. Now, Mononur Kitana, Chulity, and Guinea, Mir do go. My South Africa, Kilwani Ubuntu, and a kid down a bit. Don't read Madonna to read the kin Wakimadi. Welcome, Biddy. Kitika Negodani ya pa. Madonna to read the kin Wakikara Moja. Kumbiri kar moja donja kimuduku ta ma ketika ridi kin waki achuli me Sudan kumira achuli me Sudan hodak wenye kumwa mona lo ma ketika ridi ne ki lo ma ke ridi kinwa kilangi ki ka mo ken mo no gin kide no de no gingeni achuli gurni welcome bedi ene what we por ma raj ma da now a bit ka winyu bena i lo ka winya social media madana mo kene ki charo ki lok ma pol ma da dano ki charo gin we wan achuli kum bedo tiga den chan bien be war jakwa donc jo mo do tim war ma ra to ala ne donc lo missionaries chana waji jone man no je ni lok do and I want to speak in defense of the missionary jo mo ku bino ne ba gu bino ma we yero chinge abu keluwa ni ye ma mong mene pe ye donc there are a lot of unsung heroes in John enone unu ngeyu koni wak nyo bi winyi ki lo Bishop Kangere Bishop Kasamba Maguptiyu and amir which a number of unsung heroes ma geno no go be muni unu nge pada John Calabrini Padre John Carabini, no ti Vicar General Panga, pa Bishop Kangere. Kangere don't challenge la quad, don't weird don't know it. They don't share in the detail of the day, and don't got mono in the detail of the day, and a bit of Father John Calabrini. Can you be on the perotier, Padre John Carabini to chung ye? Car pa mean mom won't teach a boon pay, car to pay, chucare pay, a terrible John Carabini, no. Doc Carma don't down a pull ma mino ne rogero eno quanyo mon mad wudadon otadon ogoroge mon really into the detail Doc Para John Calabini eno you school man mikilone negri ki Bishop man ke angere memorial school kai cher do ngeye earlier than that no Bishop Negri ma no he had a thankless task man ma pian no T Bishop me guru ento guru no kwao arua kwao lira ma no ni Bishop wor o lo da ko toy dok ti pian en wer ne no dong ubino heart attack o mano o cher kalemi erua donc Vicar General no T Father Arcosio you may not know that endo taught Father Arcosio, and he was a really large character. Dharma, he was larger than life. And I'll be what you were on your area, Ben. Then Father Arcosio, Carmadon, and Bishop Angel Negotor, and on the Don Tamane and every Bishop Megulu. Uneodiango Don Kidano. Chida Cara Vatican no tigitam apart. Vatican unenoni the kind of thankless task Mauno Negri they want to deal with it. You don't go creating two dioceses. Diocese chel and gulu no kidong diocese chel that mania na rua. And no keeping you know Alcosio, yeah, one of me better bishop. Mea rua. She don't Alcosio don't do it all. I don't know any baby Bishop Meguru. She don't care again. I don't know. Twinya petit twat. I cape me up on a parade. One no out of Canada. She don't go. One no don't got a money. My baby Bishop Gulo. Any no baby John Baptist Cesana. I don't and Kequanya don't Bishop Angelo Tarantino. Angelo Tarantino. Magino. Mauno Tila Foyingera. And this is also larger than life people. Dana Mauno. T query. Anakwana Ilodonga in West Nile.
Mauno ane tie la diet me kaman kwana yene. Bino nan. These are people manu very good at dog good tiu mate. Kira I don't know u build a phone ngera. Kado bichel West Nile. Tiu mate me rib one chalo kakabene. Ikin wa wek tumu with you bet pay, you know. So lu missionaries ni an pe ye yum ka down sim gene well compare ni wana chulu go tiga down chan. Donc a dug do kum pada cause you. Kedi bit don't pada cause you probably the bishop. And it was a blessing in disguise. Bien pada cause you don't share pit. And ma baba no tie pit. My no ni katu pore kum wali tab one or ten no ring kid wa odiat. An ni kuma mano piano dong a cha kwan ke pet I think the pet kapari ko zu cerca dua no a pire marca cerca dua ke fada ko you yeah nano ma in my growing up years a nano dong para kuzu pero pet dok karma there was very bad wind ma we ought kwan no we gang one come. In fact, where my father was. I had called you. We look well, you bought the end. Kidong any ogero Doctor me pen. Doc me watching him. Kidong no anti no vicar generally. Karma don't court again ki down in Lucille could be bino. Father cause you get the expense of the military. So there are a lot of unsung hero. Where pa ye look man down to a category social media. The old missionary you come better well one actually what to get down the channel. No. You know where what to get down the channel could be one actually pen. Kirido look like in what madi. Kirido look like in what karma jong. Kirido look like in what one actually Mr. Dan. Kirido look like in one learning. Get a better tumor we all work. No, you know. One karani no uno wanyome dok wa konye and we me example ni o cho ma a ke binyoro e go binyoro e a lolum cho mo a ke jonam gu donyo e a lolum ki dok bene cham karma ke che binyoro yo chwal wala yata ke gwanna ki mu yeme we ma ngi si dong an ka wek man we a mi kar ki dano gambe Do any particular date public? Yeah, wapo total Dr. Caesar Chai me chako yub matini. Tini waro miro la penya rio makong panelist go wing mabe gi joma gitie ka winyo wa. La penya wa tia rio tin. Ni pingo tekwaro pira tek. Me rio ni tekwaro ini watimo gi ngo. Kitma Dr. Caesar Chai o guru wiye. Ni mir woti gi tekwaro wani ini me yibo wata kinwa gidan mo kenani. Ofo total Dr. Caesar Chai. Professor Tikenyu. Professor Network ngala furi. Professor, yeah, you know, I know what you chatting pen network year to one. So, Muse Paul Kilama for Bino, you Martini. Yeah, I missed 30 minutes of the discussion. One chabit dong ma Paul long wa Berkalo local Rwodi Giloko P. Ijam Mokan, Chino, Mira Dol Dogero, Gilok, Penario. Ni Pingo Tekwar Pier Tech, Mario ne. Tekwaro ini watimo gi ngo ko tima keja kita professor ti oni kongno professor o gampien network pitimo be trans professor ti on peti wini na puni Kennedy. Yes, ati on atika winye network up network up be to twalchi kaunano rueny you bring in Muse Paulo Kilama. Yeah, go on. Go. Yeah. Is that okay? Yes, that
Yeah, okay. So muko kong ana mero po siza ana mero po luwin wa dichu ana mero po dano amir po dano dichu magiti kanana wagi kabir mapapat tin watigi la pen na pigi tegu tutwal ma watam ni miro wagam chi Dr. Caesar Chaido ogam mukene chi ana be meri wiye manna wa mi kare bot mzee Paulo Kilama wa eno tip dong mapolle pitini ana miro wajene kuman ni machel ere ni watwa ikikina chuli ki bunyoro no watete tutwal ma nyuru kamaleng kit ma wan wabiru ka kwo kede gi kaki ma urumu wa ka ini neno mod i kit gum watie ki Reverend Jabuloni Isoke Secondary School. Reverend Jabuloni Isoke ober munyor ma gina ye karchagu gu chero I Williel pa which gina gu chero gu mete metuju jiri iket gum to ben gi yo any ket gum man gin mamier danu nge ti wego watin watigi Reverend Jabuloni Isoke ma secondary school ti ket gum ma dia daru mier gu nge Tekwaro ne pingo watigi school kumeno kayini nero mabebe ne nen daktado wajo Bishop Kiangere obedo munyoro obedo Bishop Igulu inge wabedo gi Bishop mauleo kaka Kiangere wabedo gi Bishop Luluga obedo Lugbara inge Luluga ubiro en watigi Bishop Odama ma en obedo Madi ma bedo pe en benong luonge ni en pe Madi en Acholi madano bedo ng'eyo ni tich matek ma en utiyo mekelo kuji Acholi nyuro kama leng ni en tima chalo dano makenyudo man piere teka dada ni mier wan wang'e ing'e bene wan wabedo gi Bishop Johnson Gakumba Bishop Johnson Gakumba mafuro weko tich chok eni beno bedo munyoro ma obedo latin kit ma Acholi yo gwaho para gi julo en odogo Reverend obio mete odogo wa Bishop Kulu ti ene ni piera tega dada ni wan mir wan nyang wat ikinwa kikaki murumu wa pien eno ni piera tega tutwal chenja mene lawu manya bene dakta ubero kawajune mzee Paulo Kilama peno ubero kawajune tutwale chief dome payera no gi jolo dano mapola deda ma luria yela magi agi kabiru mapola deda no gi chero gi doji payera dok bere eno no weko payera no tek tutwal machalo chief dome kare chani pien gino no gi jolo dano ka duken magurinyo luria yela mo magurinyo gi kamukene gi jolo gi mine gi kakama miru gin guberiye gino gi dogo lupayera ikar chane ruot chamo no dano pong dano be miru ng'eni pingono gi luo ruot chamo ni ruot chamo uno gi luo ni ruot chamo pien eno no ipalese eno no miti dano duchu wele duchu dano duchu mati ode miru kongu cham ma en food pay chamo eno weko dong daru dong chako penyo ni man ruot dong chama wene para mediga nyini ruot chamo eight se dong gewa wun po pa ruot chamo ruot ko ni chamo endo mediga bene macharo ni ruot chamo ci ere ni piera ta ada ni daru mirgunge kin mano wan wa jolo dano kwede
our hospitality. Pe enon pe what waiting actually ki bunyor ken. What wado beriti mater ki actually ki Buganda. Eno wego de wudu cheng. De wudu cheng biro eno no la rem ka baga magi poro piengwen. Daudu cheng beno tigi imitiana Kampala. Imi Buganda imitiana no Daudu cheng tigi ngom dit. Walutie ne mukene beno wa kombedi beno fudi timi kiana Kenya. Magi tigi ngom dit makabara yomi. So wano wa tigi wat ikinwa wano po dano wano wa jolo dano. Eno were kare chane bene gene kabalega me gene bunyoro ochero guake ochero bir machala ria yela machuli yo guaho pimwa hadega ngwen kulu che egini piera tekne dano mier gunge ama kidong magire aramiro wajene ni warikin wa kaka maurumu wa piera teka tutwale kombeti mawandong watiedong i Uganda. Kit madong wan wati Uganda ni wan pe wapol tutwal. Chibi mite ni wan wabegi wari kinwa gijo mukene wek kapero matie maoke muwa wano watigi luput lumi wangwa. Wan mir wabegi gen ke wat wai ki lao. Man beda na chao time karma langi ku cher ka tu gu cher ka gwe dilo ki jo teso Acholi I'll me cher ka chwa ho lende da malangi chingo beru yom tutwa e karma Acholi tika tu gi jo teso langu me cher ma pole de da me chwa ho jo Acholi e karma Buganda go me cher ka tu gi kitim mati kitgum darma agi lera darma aga pat darma agi na wuchero I wel ma peto me chwaho Acholi che egin mir po wanen ne oberu gin to pien wan watigi issues ki problem ma bemwa che mir wa bet ki darma be nget wa were one issues wa told wa menaro ni wan watigi chwak enu ni pirata man patien lokeni wan miru wa wil ni wan nongi mar watutwal miru ben wan wange ni wan nong wa gere pien jo kene gibiro ka chwako in gilumi dogi chika ini naro ngarumo biro ka chwako in gilumi doge in mir ini gwa ke bereni arange winyu meri ini wachi ara chwako an che ini chwako an chento chwak neni teach chwak neni kit dano chwak neni ngoma ini timo ka ana ti che eni bere pierata che pierata da ni wan ni ro bet ki wat ikinwa gi jo maurumu wa maber pien tawa tika kenyo values wa machala Acholi values wa machala luo tieni wan wa go dan wa beru gi dan maber wa ye dan mabino chencha ge wachi kaberu mo chalo kanyagoga tien lokeni kaberu ma pinyi yededa kaberu mo chalo kasubi kasubi beru lumani ni lumma bet mayamu no gene gi ngolo gi jami lumano gene ne bet ena luoni kasubi so igini tuchu pire da ni wanir wanyang pien enu ni part of our history yutung kanyagoga kenyo yutung Lawi adul kenyo yutung gene kenyo no alu no pola de da kenyo batin beregi tin wen no berego da Acholi che pirata da ni wan mir wanyang history enemy weka waberu gidano kuno wanyang. And then finally under wajeni an
the dawa madid o aki labu o aki karamoja actually ilwen mo ma yamu beru ilwen ngoni tong tut something like that lwen enu no beru ma ruoro gwok gi luori mukere ma pul ma chiri ku chero ka lwen ma de karamoja eno wa watin karamojon ka go biro wache gin gi biro ka gamo diang pa wayo gi Acholi eri ka lwen enu ni gi chere ye gi chogo die pa juni wen gi lojo makuno wen lutira nyira magi mago magi kelo gi gwago gi mabe gi nyomo gi kina chel obedo da dawa mati so wan beno tigi remo la buo I komwa kan che egini wen pera te wan mir wan history enuni pe history pa churi ke even history pa family wa kidmanen dakta wajeni we ini ngeo ka kama ini aye wego in warikin in gijo kene biru mabe pie ini ngeni remo pera te dok ben ka kama remo agiye miro ge wo man piere terra de da ci atamuni siza ankol gum ya di ko kañ waxe wa jo kere feru bin gullo arapo to foi to professor o igale don winyo loki mit mer cha du ento igale mi pedere igale to como que musée sorry musée Paul Kilama sorry wati eni penyario eni kita da wati gine ka nyamu lokatini pingo Tekwaro pira tek gido ke Tekwaro eni wati mo ngorong la penti ario eni musée Paul Yeah, and on Yangatieni, Lokmamatini bed along the line, kita Professor Wajukereni. Relationships. Kinwake Karamukene. In historical perspective, Kidoki, Ginango, Mautime lately, accusations, Mogomakami, Komachuli. These are very recent things. Muchaka Puracharan, Ingelotken. And particularly Mami Kwanyagamente. She briefly attacked accusation kada loop ki rebuttal. Accusation pa mean mega is worth dismissing. Pieni wange atina Mami Kwanyagamente pien nerukoya dong kiluoro unoni mi Kwanyagamente mega ngongeye. Pete cause mo Acholi po neromari lukwara kakwa nyunubi mape amiro konyugamente. They cannot point one person ma Acholi nero. Ina rikakagi. Chidong miu reason por me konyugamente pa mini wengti baseless. Ma miro ngarama po taking it any seriously. Tere lotian matika dongo kumkare. Ngeni amino konyugamente pilor pitem umubale. Beru inek bukoya. Make a mean accusation atamani bebere mir downonge obeki wari wana chuli. Gobama mean wajo makabor man bergamende diju down pol mange pinyi Uganda. Guter mercha lok pa la bolo. Cheken. Now lok madit madong we adot madit ma kiberatim na ikomachuli. Yana lokum luero. Como ko inoni bene, tika playing on mine padana Uganda, ma mine inye kadong tamim dek ngarimon, iye gimo ken, ma ngo, ma ke waji kome. In reality, ka inene no mod jemuti me luero, luneri luero dong keregen lo kau chakon yang le chendong. Luneri luero kara no pe wana chuli. Pian la bola tieni karma Dr. Lar tunu doggang. Ukelo lok eni lok men luero ni katwere
Team Commission of Inquiry, Public Commission, Kidma lo Kenya timo megi wala ko chwinjiro. South Africa be timo megi wala ko chwinjiro. Nek mo timo karme apartheid ki ngogeni wala ko chwinjiro. Uganda be no lo chiki inoni we kilak chwinji lok me to palwero ki pian la dot tima pol. Yakinen Rwodi neka magiloni gena. Utafire ukamani ka utunu kumede kiloke inoni. He will crush him. You know, ini lok mete ni be react to 12 men yang ni pegi mero ni adame luero kate kamaleng. Pe mete. So gini inu nen kamaleng. Dok ben anati report pa Gasoni, an American reporter. Ma temu investigating lok man me accusation me luero ni. Uno ni lok ini te baseless. Piana chiwili no pete commander me luero. Luero operation ano teaching Ugole aten lao. And the late Otoge Kanya a few years back. And lawyer operation. Chidong accusation children. You know the matter Lukuo no tika preparing ground where dong dikima kake bino giramoneko actually kita igi miro weko ya begi yo lobo dong igi wek dong ke kwal kuo kita dong waneno ko bedong ni gin mapia ugiri Uganda since 37 years ago ene kuo tika mera by the day you know so mero du julok ma lok goba basis emo peka report pa Gasoni, an American reporter, tie ma publishing banako. Kilo dirmu kene chalo Godfrey Binaisa given which report di lokum luero, a small gonna report, ma na tiki copies na ma pupo la cheni a dot man na ke dot actually lokum luero ni petiati. Secondly, misunderstanding queer pain padana Uganda. UNLF peno mon pachuli mon pagamente me Uganda le wen kaka dijuno tie do ka mon balo gi moni in pe wa in kaka munyo yote commander in chief kono tekwena ma pe o ke chief me mon you lo chief order ma from above and no Peter singling out ne actually yote me gano you know playing on ignorance padano me Uganda me no ni institutions ma wan tikere chalo en mon gi government departments ngogin tiuning mon tilu chain of command enan actually mo petor ni chekan timarani iluero kape ora tieni ucherka operation iluero so mon no UNLP mon actually enan ka no ngarater no kare no report pa Gasoni ci Romonia. Kidok bene kai kwano book pa tikere bene kan go David Martin choy book General Amin dealing with Jimmy Weng mute me karpa Amin kinet du yuki ngo Weng. So meno ene kita atamani mera chapter accusation adot mano tie ikomba wana chili inoni Jim mado chaka nge Lord Ken before Lord Ken relation waki karamu kenene Weng uberu mabe mado petie kitma mogodong wunu kwano mukene tieni lokum cheng Daudi ma geno wat ma doctor or professor lokum cheng Daudi mena da mege anki koma atiki print out here ma nyuru beru pa gene pa chile ki Buganda was very good pete gimoma no tikin wa ki Baganda Cheng Daudi was a good example ma ngat ma choyo article ko Cheng Daudi and dan mo kwano budu ben again Cheng and Cheng he was ahead of Cheng kilone gana gurame and conductor lokla chen
Omiyo article it mawajin again a bit again. He was a progressive man, Gureme says. Or the man, he says, come from highly educated and enlightened family. Gureme adds that Ucheng, the firstborn of his family of 10, was a Muganda except in blood and name. In other words, no, he was very integrated in Kinlolawa. Because of his closeness with the Kabaka, Mutesa influenced Ucheng to join Kabaka Yaka, which in 1959 elections elected him to the Kiro. Ucheng certainly remains the only Ugandan from the north, from northern Uganda, of Buganda's legislative body, which is the Lukiko. Yeah. And he's reputed to be very fluent. He was reputed to be very under. Ugandans are real, in very high position. Gureme himself, he actually assistant district commissioner. The article mukene posting a few years back, pange kamati kumberi. Atemu ne archives mavega no. Gureme kikume wajo story nekita actually how he was very open. Really very kind and warm to be with. Kidore, Gansiel Manorinani, or he admired. Gansiel Mati very strange, and Malaya Peregul, Mon Machata, Kimat town Mukanatiani, Petia. And I know, Meno is a compliment to integrity. Mano, one of you were all in Yimia. Meno Rachel Ma Gene Munyankole. Serving in a mid to late 1950s, ADC actually. Professionally was a journalist originally. Donc, ngarmu kanitie makita unana ni pangi korong kwanne. Akwani the man who fell in love with Acholi. Meno Epenenia Tampa Romla. It's a bit dark also. The man who fell in love with Acholi, I think a print out any. There were a bit of a discussing Uganda for the last 50 years. We've been in good relations. And a very high-ranking Uganda. We're better discussing. Pen Mulera notia Rio, Enoch Mulera, Eribari Mulera, Mageno te prominent Baganda. Chimulera ma enni ma choy lock and Komachuli. Mulera ma be president Megana. My progressive party, Kaiti old enough. Party Mukon Chakobino, and UNC, UPC, Ubin DP was number 2 in 1954. UNC was 52. Again, 1958, Mulera note president my progressive party. Mala Dirabe, Benote Uchung, progressive party. Alama no Tara. For Uchung, DP, Alama no Query. And Atoma Tiberio no Puti independent. Chung Matala independent. Donc, Ginatica Kelonani enemy. Look, my look at Comachulika in Quano is very heartwarming. Anyway, to begin with, when the climate may look at any no Kereni. Pet Kitayano Tamoni. Pian Goba is the fastest thing in Uganda, and people stick to it without proof. But Kunamoya be what any winning Gulukuya, but actually is a desert.
So really, I know ni gameko. And mulera countering lock in ni climate me guru. Very very nice. Dak bene ka in kwan geography of course ni gulu and Tebe ki Fort Portal enjoys the highest rainfall in Uganda, over 60 inches of rainfall. And Tebe, of course, understandably, because the influence may Lake Victoria affecting it. And what medical ni orata ki family pa Lashirukej. And he admired ni family pa Lashirukej. Ki families mo actually were very progressive. Dano mano mukwano ti duong emada i te gulu kenyo. Ki Jomo Kene, and the first dentist in Uganda. And I think he means Dr. Like, although Paul mentioned by name. He don't change the Willie no Kwan, not Aberystwyth, Kakwan again, agricultural economics. Aberystwyth, Wales, University, the same university called Butak Benukwan. They don't generally appreciating the down actually. There are quite a lot of people take the university degrees. Kidok, actually, a poll getting meetings in okay. Only down a poll local English very very fluently. He also admired Dan Machalo Riamage, most high-ranking African police force at that time. It's worth reading it. I came half an hour late. These are recommend. Self-praise is no recommendation. I think any opinion per Karamukane, actually. So again, goes to refute Lokman Manio, Madam Chaka 71 ki Komkari. Chili gonna be chili gonna be all this rubbish. And I know. Gen better get a itika lock, me gangungegi, me umungegi, wet coog you met a nim, neck you met a nim, booming in a wing, down po katia chungi. And I know. I think and then one actually was good until the liars came in, which are creating government Paul actually up to 1971. He kept Mawati on record. Ni chulu ne okaminyo wa tingi tika ne kogini. Ne kwen bella kuchel wane oberga ne chan menne. Ono ayube for a much longer enterdong chawa okarma Paul. Chi submission at Timerkumano ni historically keremuni mo chakubino ilowa chalo Albert Lloyd Samuel Becker quite equano get reports make books mo show admiring the organization actually. Machalo wrote chamo mapuru Becker bino first time ki Albert Lloyd bino ki deyo ki entourage mamon way entourage joma gogor magiti the work can take it do cooking which Rotamo mounting bodyguard guard of honor me in here, and he was very impressed. And then was as compared to Karamukena and ma Bukelu Moni Komwa, Chalo Nubigi, Kikon Kum Amin Giki group Duju Kainan more kit
Dano ma peke wajen dano ma di. Kid lubero lubwami wachono. Excuses magukelo ni weng. Mono wajen doesn't wash with dano ma ngayo piny, maneno piny, matut abomo bias. So atamni kitab gino late mira take card mo Paul. Actually pegotimo all the lies ma kitika waji ngene kom gini. Evidences te duong ma paror kelo weng, including from day one mamuni obieno chako bieno kare ilobo wa ki kamo kane mago beri lobo wa. With neighboring countries tribes bane mira wachi igena yobo ma put back up 1862-3 unoni ruorbo achelo kero lutogo kacheba ane ber ruor jo bo kamo kane pero matimi inuni ingeno doke 1928 to 37 ruor patiko sira lekonyero ubedo alu udongi kal patiko actually ka ini kwiri bi kwanye imini tij moni ma de ka mi or mari win ma ba jago adala cham mari mu cham jago yi actually adala adala no ga chokke mi shan gulu kenyo ki la bol igni nyuratin actually yepe we were not the first to throw stones kum karamukana. If we did anything in response to jemano karamukana dimikumwa. And how many examples enough proof. I've got more, but paron, in the given time, paron check weng. Chimero we kini government actually should be dismissed with its contempt. It deserves. Beruaki kamu no better at all until Lurok buchako binu kanekawa. Yeah, now I'm a Paul. Yeah, for 12 muse Johnny in gidong ben ata guru kenya ginyar dala nyar gidong ata ikin pin. For 12 la meu Christine kadong what been about Joyce. La meu Christine da ke achera rio mo. Kawa kwano comments. Inge panelists. La meu Christine tie. Duan petikare Christian, duan petikare. Ketung burke, nan ketung burke. Yeah, kita put Christine tie yubo megani. La meu Joyce. Kaka, for Caesar. Yeah, topic mar matine ne tutwala rio en ma watika lubugi enni topic ma pier tek gin ma lubu lok me Tekwaro gin ma pier tek kong mo kwa mera puo un panelists weng contributions ma miyo juma dongo miyo megi ki juma gitika nero wagi woko bene ma gitika choe comments ma bejo tutwal men nero ni wanywaka tam kachien do amiara puo bene la dit pol tutwal mine wa very deep information malube gi kit jim mo bedo katime ma kar mo keno wan jim mo keno no pepe beno wangeo chiwa puo e puonyeno ni gi lok ma ini miyo bar wangeo ni juma wako kuno bene chunygi yom jumo kena neno go chwe chunygi yom madani ngej ma chalo man ko bi kelo wako bot wan mo chalo lutiana chuli nyo luo dong igine jemario ene tutwal long lok magi lo pingo Tekwaro man pira tek ka adok lok machalo meno Tekwaro weng pira tek ikaka maga chiela lo duju weng magitie Tekwaro ge lobo UK kan komana ti yeni Scottish gi roskat ka wi wapo skat mone mano gi rugo mano tie ge gene obedo la chiere
ki gang kuja mero era ye ruk pa Scottish pur gi lubo watin wadire inero kari wa monarchy magiti kan pingoni adago age kun pur gi lubo chi kaki weng kabir ma par weng giti ki Tekwaro na pingo pi Tekwaro te pien mero identity ma megwa nyuru warangage wara chuli watiki kira ngoy Tekwaro wa bunyoro tiki gina ngoy Tekwarge luloki tiki gina ngoy Tekwarge chi omiero wangeni Tekwar pier tek dok bene puonyo wa ki jimo ma yam kwari wa gitimo gino wa wana logo pi Tekwaro eno miero history betie ki chopenyo betie heritage pachuli omiero gingelo tiano mabiro nge wago nge kamo kene ka logo le mono tima be piano bi kubune ge leba chuli na none Tekwaro pachuli ena heritage pachuli omiero ginene ke gwogo pingoni wan ke ken wa kuma watiga gwogo Tekwaro dano mo ken ni wengo muni gitiga gwogo Tekwaro ge chi gimo mara gi gwogo Tekwaro petie donga chuli yang gitie gi gin magiluone abila umera Dr. Caesar nene no tero kid ma missionaries go bino kwede ilobo pochol gidong ilo pachuli igunid wengin ma tero lokom dini neno endo achuli no gen gitie ki Tekwaro ma megi ma ka gimo time marach gichero ya bila melego kwargi madong chero wachone wego ukony gi pek ma gen giti yene gino wego wajamane I'm a Christian, I'm a Catholic. Ka abiru ka kwano Bible, nyogun jumo kena we abiru kwano Bible. Paul kare ke nero gimo itiegi we lubapa nga, lubapa Abraham. Pien loke ni munu Tekwaro pa religion o age kunu. Gino we wana luone lubapa Abraham o konywa, lubapa Abraham o konywa. Onyo te dino chaka ki bot Jewish. Chi ada ikuo ma wanoti ye lubo kanye jimi weng tiki kore. Kari wa goyo tama ge goyo eda kom liel manoti or lega onye kom lutino achuli weng ka yang gimio lama be onyo bichiri lweny onyo bichiro woko kabiro kamo gin ma chuli timo era ye pi mangi go bolwedo era symbol ma bene community kanisa duju ma arangeo gi chalo protestanti katoli ki kwanyo ngo ta ki goyo onyo ki goyo pi wilateno onyo ki goyo karme otir ki goyo pi ikom dano ki goyo pi ikom dano gi ngo gi gin ma gi yubo enta churi tiyo go boke olwedo chi heritage pa chulu mier poto kiro nero wapenyo kanye pi Tekwaro en konyo wa gi ngo omier wangi Tekwaro wek wangi kom wan wa ake ye wek wangi watiga kwene wana ngage chi ana miera waj enoni ma ngo malube gi gin ma gi penyo kanye chi dong watimo gi ngo wagwogo Tekwaro ene pien ge wane Tekwaro eni watimo gina ngo omier gi gwogo for our own identity, for our own records, for our own past ma wakaro ki ye kiro nane wunu winyo la dir polo terone umier wangi pas ma wana ake ye yo ma wana ake ye pega ma wana ake ye wek lu tiana ma bini ngewa go ngene lu nyori wa gi kwere wa go karo ikabere wa go man ka yam tege chote lokni Nubians go bino machalo pi unyogu ri go bino go kelo jimi lwenyo nyo gena ngogere ono wanto wange pingone jomo ko yo e wa go cho eno wek tina da wan watiki ngeje ye chi gimo wana logo eneni weng piera tek gino wega neno lu dirma yamo koro wigi tiwi wakanye kachiel gi mien wa migoro sikan kar duju po wiwa ijemi ma wan jumo kano fupe ge nywalwa o weg wan beno walube wange kidong gimo kene malubo war kina chuli ki jomo rumowa wana an kar mando monyo pora ki wanyanga bino is secretary and before that akwane Mary Marklet is school man akwane ye kaki wenti ye ni chake primary school in Mary Marklet in Nigri
nom nigri futi primary pian nigri ko bedong tie secondary school bene I secretary eno mati secondary school I TTC eno mati gulu kenyo machwa inget secretary kare ma pat weng gitie ka bino ka kwane nyang kole busoga bunyoro ka kwena madi lu gwara dano weng ti school adega mo no petie ineno ti gin ma mago lokom war kina chuli ki kare mo kana piera tek wan ko biri monyo bi opor ko wa 1986 umukama me bunyoro uchwa chuli utergi buye yale man kumbiri biara tie center pachuli pien be berutie kamo ka ken ma ini biri ye mire ne ni be beru tie pe obet ka ni ke ken ko ngar ma dong ti nger era ngar romo kunyi mire le ka ngar ka wori ni ti kama bo ti be beru miro mere ikendano adedani achulu deno chan ma pol mada to twal dong ene karme after independent gidong lwen mo motima wan jumo kan furwa pe although independent an beno no fut pe genywala ti history ma ana kwana gine aneno ngoma chulu beno chan ma chulu beno kaneno ne wana chuli lemon wine we are very resilient pien pega mo makare ye pol to twal dong gino we ko pega no makare ye pingo ni wan wariek doge watek ka ini teko mierge to bumo yo wek pe meda nyim pien dano luoro ni kama wek achuli je mo nyoman achuli be mede ge ngo ge loene chi an mer waje bot wun dano moti woni chwenyu poto uket je mi lega uleg bene la chwe ni gilu ba pa kwaro wa ni munu achuli pe go balo gi mo yelo ge ayela ye weko gen no kar mo ken ger beru tie pingo in ka gi yeli beru chalo gwoko buru kai go yibe ube chako kogo me bini kumi me ka in chi mer ne ring no chi gin ma ana amira agina dori wiye manok en gi Kampala kenyo watie ko mo gi luoni nger buya an la upura agang la wu maja gi luoni Acholi quarters pingo ne anen getero lokom Daudi ka kero eno gino o chero kere I gang pa kabaka war ma be mo berikin ge ka baka o wero ka baka neno pero pa chuli kar me muony madong lok me kontie gamente ben go bino gi megi dano wen ko be ti kam gi ngoge a chuli kon ka bera chiel ma ka baka miyo borge era ye ko mo gi luon na muongo ma jumo kena pa ni Acholi quarters mero be ber ma Daudi kele ikin Acholi ki gena ki Buganda ki don ko bere mon ma ti ngen buya ni Kenya chuli ki ken gi miyo igimi beru igi ineno chi be biru ki dano be weko ngat moni konyo ini kar me pego an gi mo ma lo ma polo twal pe ana puero twala puo dano duju me miyo contribution ma megi weko wangete kwar ma megi wa foyo ya wo fo to twal wo fo gang mo ma ti nget mo ye kenyi ne wi nye gi luoni lede ne lede en ki para ne Acholi quarters ni ka baka miyo igi te god kuye ni ki chika lede kunu Mego Rose ki ni tiene da que ari mo Loko mo dong pol to twal pero kwam dong katie nong fut kwam ya wan dong fut wat to school na ne wa cha wi ne professor pero tu tiga ponyo wa ki la dir pol ki chi ja dakta lok mo be ju ken lok mo wan dar mo ken ka be wang wa tegi nyu wi wa kor yang no pe wan yang en to wa tiga nyang ki tar pa lu mo kwa amor uno wen amor dano wen ma ki tiga nen wa ko win ngo ma tiga timme itar pa luo lok ma tiga lok no itar pa luo ni ena lok ma konyo ka pa chuli po lok ma bejo don unu loko danu loko a chuli wai lok a chien pelu beddo ko ni anda ka chaka mega krangar mo loko chi dan ol ko wow lok bejo to twal don wa chuli ka wa ja chuli wat wa chon a chuli wat ki duong don ana loko ki lo tiyan ma kombere ken lo tiyan ma wanywa lo ki pego nyut la nen ma rach pot kaka mukene me adega ma kombere tiyan ku we kaka wo wa kaka pa jumu ken wo ara chuli kita ya chuli ber ki dan ma be
gino bi ber ma raj tutwal kari kin me ro mo ken ma ki chwal ni kin poka chuli kin de ka chuli ngar mo ber ko la bi na ka wi lo bu paka kita yang luwe ju chaka chion ki chion dan to dan dugu ni era ye ber bi wor ken ko ma chi ka ki mu ken pe go tok ki a chuli wan ben dan do ba yo kar wai lo bu ni wa beri lo bu chi dam ti ka luwe ka roy luwe gi do ko pa chuli do ka pa chuli a chuli ber gina ngo ma dano wen wang ko mori ka do mora wang bi no wai do gola pa chuli chi wa peke lo le to lo tiene kono me diane kono ngo kono luoni ngane bal penyo tuar wo chok ma choy warga kar ri dwa de yo no loko dok maracho ti atamo an loko ma pol pelo tena ara poi wo mede wo ke kidginen poi la dir kila ma wo tual wo mede ki kele wa gina ngo ma yaw ti me chon wo tika winyu ne wanyang bene dakta poi tual wan wa don ki rombe kenyo ki rombe ni tika ka ba nyoro madi walangi wan don ka chien ke kanya goga ki shubi kuja wan lo te gulu kenyo no arange ni joni bere gang ka mo kene pere ko angeni gen wen lo gulu madu ado dir ka ni angi ba nyora ki masini madi aka ruwa ko nga aki moyo ko nga ge aki kwene no pa ngi pien wa ber ma be areda wa tuku bere ka chien si wa mede mun ki chwinya no ni alege lu tien wa mo kene wa mede ki chwiny me wa mede ki ko ma be logo ko ma raj pe bi ter ka mo adega pe bi ter wa ka mo yek ki piem pe ter ka mo ti lo ko ma pol pe mun ga ko ri cha ro mo wot ma be lo ba ko apo e to twal Tiene ruri tigi lok mo. Ano tiene ruri tigi lok mo ko an mara pe ki lore angi ga yini ti mi an ber po dar ken dar wen po musik lama po viewers wan wen kulu te ro kwan cha bete eni apoyo an beno mor wa mor dan wen apo panelist mago miyo tam gi mabejo tam tin beja da chi ginen ner omer ke kata I choj wek dan mo kano nge gigena chel ma pere tek lo tena choli duan magi chwala wa ne kong do wa ko beru jana o tembe wala ga foe wono Wow, for the Christine inong tini itu okay do okay damor wona ne damor wura again te balo am pa fun mabet to albra for Michael Paul Paul me bieno katiata wa manu charma boda charma tur winyu ne mer chalo ke waje jim mo ni muti me mwaka aliba 1918 kono 20 gi me long jim makali be e kwan ke at kwan ke pe bi no me long mer ngar mo mo kero ko me chalo ke ni waje ti ka akai ni ti dong iti on be da ba fo la ti yani pikuni pieni tika ta wa jim tur da tika ya wan dung jim mo ken wa ma yin ne ki komwa pian dong ki tu wan tie na be paponi pian chalo kera la mego joiso waje ke ni ka ba mi ngom ki ya chule tu bia ya le ken o mi pian en ngel history ngel lok mayang o time ke na chule ki ken ki ka wen kita yang guber ma be chi ka dum pero tie gi luong e kien gi konye kien gi ken mala chincha be ki wai kon e bunyor luan man bo be no tie chule ku cher kun luan ku konye ruak me ma luan ma ti bunyor no dan gi luong e kien gi chi ganati wai ne fonye eni menge yo penye eni ma be eni wel ka genu mo ti me mial ti me timo ikuni tamo ngo ma yang lu nyuri ni
Tekwaro gutima kido am yam mere wi mate tiri mo ini gwakla dir for next time bino boka waloke ma watino ki kwano wa ki wan o an pa kwano ento wi ni book pala chiro cage book no title no wine actually ki ki and the book ni wine actually go to like to Sudan ento no giti ki chiak matere lobogi la pona ni ka la cho uno dara yimi nyum la cho tiene dara yeter pi kom la cho si donc ku beri chieke ni la ken ni yang chiek ma kuma ti ku be don pi ngo cho ti kam nyum mo maybe avoy wa ka wa mere wi kuma petit related but ulukang lok petum don ki ngo otherwise dan ki cha ne no si donc kita dong la dis la way anda tuwe lok be dong ne chal mi ada leg be dong wa no wa ti ko cha do chiang ma bo Kwano kong ba? Kwano kong oh comment. comment right okay yeah you come back I do about that thank you no we are doing la La dit Paul. Christian. La dit Paul tigi lo. Gene Lokman ma ini waju ni. Iwa jela chiroi ni ngo. Kala cho uno da. You know, utema very briefly history pa lo palaro. Yeah, that is another paper. I've got some notes on Palaro history. Utema very briefly history pa Palaro. Si Yoko, ukelo Lara, ukelo break up the Palaro kingdom bana. Yani chika no jagoro mo ake agoro ubini Palaro kenyo. Ukelo chika ini. Chi dano kwa chika yo. This is a mistake. Madam went to Wajane to tell Kama Ping, ni one Aki Sudan, one power Aki Sudan. In that sense, ni Uganda, we were there at Acholi land, Makumbereni, long before Uganda. Uganda was a creation Mubirumer could end 100 years ago. And one power, we have always been there in what is now northern Uganda. This border has gone Sudan to Uganda. British have been imposing a lobo madono teacher. And I know. See, Jomo Kano wa dog Sudan kamo ay. One power kamo. O pero ilo actually do Maramia Beach. Come out here. Yeah. So, many distortion of history, misunderstanding, but Jomo Kano chicken. Oh, we dog Sudan. Chidong, Karamu Kano awa ke the Gulf of Horn of Africa. Magungo Kenya Comeriti East Africa but running. Mago Horn of Africa. Don't give it away. I don't want to get yeah. The part to Ethiopia. Tung Somali. Yeah, so one power come on, we have been there. Uganda was imposed on us. Yeah, that is clear. Mzee Kilama. Jimmy Wuni ada kong no kwan wa comment na. Yeah, wachirati. Kel Jace, any big kwana no work again or in doing again. Down winyo na kane. Wanyama don't quite a good man pe bala. Okay, I thought to car me na car. Man message mo agi bought Abdu Abi, great moved. For Abi. Kimano agi bought Abi the again waje la Kwede is moving mountain and we are proud of you, the band. So I believe ni anything again anti under again. Ti under the band. Tiga streaming ke la Kwede TV. Ni beno agi bought nyara Amir Jacqueline achana po into 12 menanwa. Kino a Tarapaluo TV, a poor wound do you make a young man.
ngej ma utie apogone yamo bot luak piere tek tutwal ya nyim palutino Acholi joka malo ufo tutwal Man no mien maro biena tima mucho en chingara chiel ma dor platform metar pelo. Man beno o agi bot word palacham en otiro ni jal di bena puoyo wun tutwal uyab wang litino Acholi mukene magitie kanino ni ufoyo lacham ki man beno ki bot word lacham en doko wae di ben en tam bot Acholi weng mat gitie I diaspora magin chwalo kony I Acholi gidong I Uganda ni meno owek chwalo chente manogi buolo wun ni meno project ma pati tie ubed kachwalo luwangu tam kiren tiero kere kan lok me chwalo chente gang gwak no tie group mo magang kuja mag pegiti ati mano gi chwalo lok bot jo mawoko ni gi chwal konya tam gi man ti terne eno ki man beno ki bot Ronnie King promotions puoj ikomu ofo about Acholi Tradition Forum TV. Thanks everyone. So after the constitution is approved, since your plan is to rotate the paramount chief among all the clans in Acholi, does that mean Ruarachana is not eligible for election? Meno la pen mo akibot Acholi Tradition Forum TV. Yeah, in mere wachi consultation per really ni futia going on. Result le pudung pe romo gamo ne to 12 and fugiti consulting dano. Kira wanyang kene ni. Kakare man beno ki bod word palacham en wachi we kong gin gubin unen kit project ango pien Acholi kombiri uponki cham chana keken kimano keyboard ba and Tierney, thank you very much for the reminder of what a people who were and subsequently are. Manyo the meaning one Acholi ayo. Kibene man furu keyboard word palacham. Dong Tekwaro pa Acholi dong pere ki duan pien waro pere bot Acholi. Pien Acholi tiyu ki ngat mamine kony unyo chiente madong weko Acholi pere kombedi kiada man o abere put gi baro minwa word palacham en wani kidong una Acholi me diaspora uchak chwalo kony ukat iching Rwodi wek bene dano chak nge no ni Tekwaro kara romo konyo I group mapat no gen ludiro me Tekwaro onae ena ye yubu kuri group egoni kimano akibor arba embirati wachi to destroy a people's culture is to destroy a people. Thanks once again, Tarpaluo, for making efforts to correct scars of mental war against Acholi. Kimano Agi South Sudan Land Alliance, SSULA. Thanks for the important forum. United we stand, divided we fall. Luo unity is very important for us watching live from South Sudan. Thank you very much, Wafoya. Mano akibot aneno, Susan, eno tero ni puoj bot tar pa luo, pi puoj ma pire tek. Tekwaro pire tek dogi, katwere tar pa luo,
gunong yo mo wek kicho jami magi obed ping kidong mano bot Ken Samis. I am so proud of my brother Ben for the great works he is doing. Actually, our pride. May God bless Lakwe TV forever and ever. Amen. Kimano bot Umagon Barbara. Ukony wa kilo Tela mogo mape ng'eyo Tekwaro. Pachole kun gimiyo ng'ech mabalo kit mayam Acholi kwa kwede. Kimano bot eri togang. Apo megiwa ki wegiwa me yabo wiwa kirma kagawa Acholi note kwede ki kaki mukene. Donka welo ma in igwoko oloko wiye chalo mari ma kombedi chalo wun jo ma wiwu ukoto yamo dok iye ni ngo. Ya eka gam kong Yan no. mo Gam kina kong kira wala. berang. Mas Gam kini mana no. Gina chiel ma wana chul mi ro bit careful ye ene ni. Ngan mon me mi ni la mone buri ye we ni ngat ni la mone wa. Ngar mon ti amio madi ni la mone pa chuli. Kun wano ngi ni kadwa ya tek ko mi. Pol dano ikine kenyo en madi ga chul gi ber mere ma be. So pa ye ki mi mere la mone no ni o madi kono pe wati o ngar ni bani mo ni ko pe giti mi o mo lo mo na mi bo wan bo ye gamone pe o ye gamo mo ne mo no pe ma giti yu bane ma yu bani gi mo ti ma raji kinwa mi ro gina ana ro gamone lok me gini gi lok ma pire tek ma la me paska wajana ni wan no nen charo ngat mo wen charo pe mo mi wa lokere wa loko no ikim recording ibolo kenyu loko no ngi kenyu ibolo kenyu o yero mero ibolo kenyu pe wa ngi ni social media ini kagamo ken bene kwano iti wachi tamane ni iti bala nyingo mero nyo ni bala nyinga mero iti ka gine ka tor kero pa kaga bo dana wa kuja ka ichwalo duani kong ko itam kong mabe ka tuer jem mo tima obedon kong na chula miro nge ka pere en jem en ma ini chwalo wa tamani ame keje komo mero keje komo na mero ni ena dok lo gine lo roktio kere i kom dano so ka tuere win lok pala mero paskani chwalo duan en ni ino ikeje to twali komo mero ni pengi nga mo bitio kere dirma en ina cheli do ga bitio kere komi la mego Christi o karodo Kamera gero gana mana. Alright mana. okay yeah foi to twal buze Paul Dr. Caesar chae betela wai tamatini foi to twal ben ya tam egini kito la mego Christian pe ni Joyce Kongre tele wale ka kiwa giro tin kan. Opo to 12 jumuti nenwa, opo panelist, wa mede wunu gi la penyi eni. Pingo tekwar pia tek, gi tekwar ma wani watimo ge ngo kumbedi. We obed me kubu watwa, ngarmo po bol wani actually kid gi raju. Evidence nyura tini giti bala nyingwa bala nono. Opo. Opo Caesar. Ano po down do you don't come work ligo manak we low program. Ano ba matwar do you chairman o miru pui pimieni wakare me lo machalo wan tiana chule me chalo luo. Menyu ako gin ma kwa ko moi ki pera mo kan ma bien ko moi. Ki mengi kit wan machala chuli. Kalwa ke iye ko wati iye don wali ni ini igota meri lo ba chuli. We kar lu mona mo kan ma giti ka biro tang wigi we ka chulu beri pa jama ini yo pegen. Don bene kon ka wa ke kan wa lego ni wa i wot kwero ka ber ma papa ma wano chere iye
iju mukene bene mago bedo ka winyo wa ki ka bedo mukene ma party gin bene gudoke pajo gi maber como na gin gi bedo ka neno ki ye pien ju mukene mier guchet wa ka mukene ka neno program man dong waligi ni chabien mo bino ka waneno dok topic mukene mi iwatam mabejo wek wamede kipuonye kinwa machal wan lutino Acholi ki bedo ki ju mukene mano gi tigo rumo wa dong walego man machiek pi be pa wuri Yesu Kristo rwatwa amen. Better go away, do you? Better go away, do you?